دما خوش به تماشاوان هجای رو 23 تیر مه روژا پنجشنبه مه آگاهی و روشا داوی یا دنیای قومین هری داوی و آگاهی نو مه باره پارو بکن چل دنیای میرو قومیه مجارن بالکش و بجارتی امه دوی بولتنه ده وره پارو بکن امج روشا ایران و امریکای دست بکن. ایریشن دناور امریکا و ایران ده کتن روژا دازدمین سانت کومه ایریشن خوین داویه ین روژا آنگو شوا دازدان اشکره کرن. دیسا دبو انفوزیان و بالافرن بمرو جین تثبیت کرنا پراوه و سیستم پاراستن هوایی هاتن بمب باران کرن. لالیه دنه ایرانی هشیاریه که راست دا حکومتا بولگاریستانه. فرمانداریا ناوندی امریکای سنت کومه را گهاند کو وان دشوا 12 دجی ایریشن گرام برن سر آرمانجن لشکریین ایرانه. لگوری سنت کومه دپوین füze او بالافرن بمروف جهن تثبیت کرنا پراوه و سیستم پاراستن هوایی هاتن بمباران کرن. ددما بمباران امریکا دل نزیکی باجار بهبهانه لباشور ایران آگر درکت. سنت کومه اشکره کر کو وان دستانیه سر نه کشتیم بازرگانیه او آستنگی لبر بندرن ایرانه چکرنه. ده انجام وان ایریشانده لهرم جی آلوزی مزنده به. لسر اسمانه تهرانه پشتی دنگه تقینان هات بهیستن، مدیایا دولت راگهاند کو سیستما پاراستن هوایی کتیه دوره. ارتشا اردن راگهاند کو وان لسر باجاره آقابه 4 füze او 4 بالافرن به مرووین ایرانه آنین خواره. لگوری دانه ین وزارتا تندرستی یا ایرانه دناب 11 روزانده ده ایریشن امریکای ده 53 کس هاتن کشتن کو دناب وان ده جن او زاروک جهنه. هر وها سروکی امریکای دانالد ترامپ دیسه داخویانیه که تونتا او گفل ایران خوار. ترامپ دا زانین کو هک ایران لتنگابا هرموزه ایریشی کشتیه که دیم بکه امریکا دل نزیکی تهران سازین سیویل پر او سانترالین الکتریک بمباران بکه. ترامپ دیار کر کو امریکا نکاره ری بده ایران دابه به خودی چکن نوکلری. لالی ادن ایران هشیاریه که راست دا حکومتا بولگاریستانه. بردف که وزارتا کارن در ویا ایران اسماعیل بقایی دا زانین کو هکه بولگاریستان ری بده بالافرین سوتمنیه ین امریکایه کو بارگه ها بزمره بکار بینن او ای به هفکار سوجن شر. لبل وزارتا کارن در ویا بولگاریستان او ادعا رد کر. او راگهاند کو تو اپراسیون دیج ایران جا آخا وان نایب ری برن. تماشاوان جام دوام بکن و آلوزی جی نرخ نفتا برنت پشتی بلندبونا برژه جسدی 5 جبر ایریشن لروجلاتا ناوین نزی $100 بو نرخه وی. نرخ نفتا خام روژا پنجشنبه آنگو ایرو برژه جسدی 5 بلند بو و دیسا گیشته نزدیکی $100. اف بلندبون جی پشتی کو کومن حوثیین یمن راگهاندن کو وان دو کشتی نفتین سعودیه ده دریا سور ده کرنا آرمان چه بو. نرخ نفتا برند گیشت $9.08 جبو هر برمیله که نرخ نفت امریکا سوک جی برژه جسدی 3.8 بلند بو و گیشت $9.11. دناو و آلوزیه و بمب بردمان ده گرین دیپلماسی و سردان جی دوام دکن. سروک وزیر نوی عراقی علی فالح الزیدی پشتی سردان خویا واشنطن ایروج بو هفدیتنه که فرمیل لپایتخت ایرانه تهرانه. لحریم آلوزی دنابر امریکا و ایران ده دوام دکه. لعراق دخوازه دنابر هر دو ولاتان ده هفسنگی آوا بکه. سروک وزیر عراقی علی الزیدی بریا 2 هفتهان لقصر سپی به سروک امریکا دونالد ترامپ را جویا بو. الزیدی پشتیوان پیوندیان ایرو بر خدا تهرانه. الزیدی سردان خویا لتهرانه سر حساب خویا اکسی بلاف کرد. وی دیار کرد کو اوه به رایدارن بلند ان ایران ره هفکاریا دوالی گشدان هرمی او اولهیه نقاش بکن. سروک وزیر عراقی دست نشان کرد کو د ناوبرا عراق و ایران ده پیوندین دیروکی و چاندی دمدرج هنه. الزیدی دازانین کو جبو آرامیا هر دو آلیان پیدوی به دیالوگ هفکاری و رزگرتنا دو آلی هیه. Short period of time, but they have a great leader, the new prime minister. He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time.
and it's great to have you at the White House. بله تماشاوان هجم یک سر برای خواب بدن باشوری کردستان روزنامه‌وان نوروز سنجاری به مره نوروز دما خوش به ل و هریمه چه دقومه دمه که ده ایریش لعالی دنجی گرین دیپلماسی چه دون وکی کتش تونه بله دم باش راست بيجي يعني أف زيارة علي زيدي سركوزير العراقي دمك هاتكو يعني تاني نزيكي حفتيك دهرجا كمتر سردانويا أمريكا ونهاجي سردانويا إيراني أفتشت وها دردخكو أو هول دخوازكو بالانسك تشي بكنا برا ولاتين كو عراق بيونديكا نزد يعني نزيك ده هاي القلوان هم إيران هم عراق دولاتن كو هرتم تيب بحثوان تكرن دماكو بحثا عراقي به إجبركو أفهر دولات يعني اللي ديرو كاكا وانا دريج هاي القل عراقي بتايبتي إيران إجبركو ديرو كاوي القل حكومة عراقي وهروها هبش تشتم بهبش كل قل عراقي هيا وأمريكا جاوجي يعني همان دمه دا ديروكا والقل عراقي هيج 2003 ورا أم دكارم بيجن بيوانديا وهي وهبونا ويجي هي العراقي هر دولات جبروي يعني أفكاركو علي الزيدي دكاكو شوية سردانة أفرمي جبو إيراني التهراني ومسؤول بيزشكيان دي سروك إيراني أبو هذا دخلكو أو حول ده هم حفصنجي كي بك وهم جبلكو بيامن فيش رش جهردو آليان ربشينا يعني بلكو ترامب بيامن ويها بكو الجل على زيدي شاندبه جبو إيراني جبو تاراني وهر وهاجي بالكو دخازة كو أوجي بزان بوكا نافن جير بي يعني بزان كو هلوستا إيراني نهاچاو يعني بياما كاوي هيج بو عراقي يالنا الفشريدا أو بخو دبيجي يعني بأوهيكا فرمي حكومة عراقي وسروك وزيران عراقي دبيجن بفرميكو أفتنج بو يعني بهذكرنا بيوانديانا ويعني تشتين بيبن دبلوماسي بيجن اللي تشتين كل ترجي هنا البشت في سرداني بله نوروز نها في آوایت گوتن دبیجن جبر دستوردان ایران دناوا عراق ده و زختن امریکای عراق شاش مایه بر خوب ده کو درباره وی که ده مروت کاره بیجه چه گلو عراق دخوازه به ناوین کار یا دخوازه هر دو آلیان راضی بکه یا جی ایدی وکی چون هاتنه کی نورمال مروت کاره به ناوی براستي عراق حكومة عراقي وهروها سياسة مدار عراقي ناف بالانس قالك زحمت أنا يعني فرمولة قالك زحمت أنا دماكو دخوازن هردو آليا رازي بكن أمريكا وهروها إيراني دهمان دمه دا رازي بكن شعالا كيفت بينكو أمريكا تايبتي ترامب فشارن قالك مزن دخل سر عراقي وحكومة عراقي يعني تايبتي علي الزيدي إجبوكو تشكين دست هيزن شيعي نيزينجي إيراني تشك جوان بورقرتن وتشكتند يعني بند صلاة حكومته بديركتو نا جريد رايتش آليكي يا ميليشياكا حزبي يعني كوني زي تياويها بالكل ولاتن ودهمان ده مدين افتش ترامب قال لك اصرار ذاك السر دهمان ده مد يعني عراق نكار في تشتي باساني بك افتش يعني امكارن ببين ميناكا لبناني اوجي كان سالم يعني دخازن حزب الله تشكش حزب الله بين ورقتين وحزب الله بيتشك بمينا جبركو يعني ناب بده صلاتك يعني حزبك ناف حكومته دبه وناف برلماني دبه وتهمان دمه ده ويتشك داربه يعني لي هتانها حتى إيرو نا أمريكا ونا إسرائيل ونا حكومة لبنان نكارينكو
ویدیشتی جه بجه بکن که سلاح يعني چک نبل دست حزب الله بله نوروز دخالا بیچکرنا کومن تگوتن سر به ایرانه و به آوایت زمان ندبن کنترل دولت ده به ویرنگی لگوری و ددمه که ده اف کومانا لدیجی داعشی هاتن آوا کرن و وان کومان به کوالیسیون را یان دناو ارتش عراق ده شر داعشی کریه گلو حیا کو کوالیسیون ناو دولتی ناو عراق به اوه چاوا کاربن باندورا وان کومان کم بکن یان بیچک بکن دبیجن داعش هیا کوالیسیون لوره او کم جید بیجن ام لدیجی داعشنه ام جی بمینه بله او جی یعنی وقت تشتکی وقت باوریه کاوان جی هیا وان کومن چکدار کو او يعني کو جريداي شعبونا وانا باوريه وان عقائدي اجبر ذاك يعني قالك زحمتك وشك جوان بورقرتن يا بين تشكرن يعني از بینم کوکار کی گلک زحمت اگر حکومت عراق یجی بخوازی وی کاری بکل نب آسانی تکرن وکا چاوات گوتیج يعني برسیارا کو کولاسیون ناف دولتی ویچ بکا يعني راستی يعني داعش وكو شانين رازاي هيش هيا حتى إيرو هيا يعني أفتش تقومان تدنين اللي همان دم دا أو ما ترسياكو دسال بري نها هابو نمايا نها روشا آنافچه روشا جهاني قالك حتى قهرتنو مترسين مازنتر هنا وبرزقرين مازنتر ويعني از باورم كو حتى كواليسيونا كو دجي داعش شر ذكر او جي يعني نبوي اوايا كو بلده صلاحها بونها كاردك لبرزقرا يعني برسيارة مزن او كو تشاوا عراقي يعني حكومة عراقي حزب عراقي بكاربن فان كومان بيتشك بكن هاو همان دميدا ايران جوان عاجز نبا اجبركو يعني هم كسزانكو هناك حزب عراقي نزيكايتيا وان قال لك هي القل ايراني بجا يعني او ناخذن ايراني عاجز بكن والهمان دميدا ناخذن نتنه ناخذ امريكا عاجز بكن مجبور كو امريكا جرازي بكن بله نوروز نهاد في خالد امريكا بله يعني لغوري و ممکنه علی زیدی ج ایران داخواست بکه دمجارا وان کومن کوچک دست وان ده آلی کاربن امل برانبری و جهن تشت دن یان دوسیه دن را چاوه خواه بگرن دناوا عراق ده جبو کو زختا امریکای لسروان هنکی کم بگلو ممکنه اف داخواست علی زیدی ج ایرانه بله كسك بربرسك نافي بيرامن البيرامنا مع عبادي بناوي عبود تشتكي وهابو قلتكو يعني او شان دا عراقيا فرمي ناخذكو بحثا في تشتي بكجبركو اف جريداي يعني السيادة عراقية جريداي حكومتها عراقية تاني ونابي بحثا بيتشكرنا فان كومان بكل قلب ولاتين دن وحكومة ولاتين دن اللي بلي يعني وهات باوري هيا وهات باوري كرنكو اف يعني افشاندا راقي كوچوي طهران افرو يكيج مجاري كو بحثوان بك او مجارة بيتشكرنا فان كوما وكو ايران جي آلي كاربا يعني ايران برزقر چنك دوی مجارده لبل بلکو او اوایکا فرمی بحثاوی نکن وجبو راگهاندن نبیجن کو بحثاوی مجاره کرنا بله از باورم کو ایران يعني عراق دخوازه کو ایران آلی کاریه بکد دوی مجارده و همان دمه ده يعني ایران جی دبی فهم بکد کو عراق یدین کاره هرتم وەکو دلێوان کار بکە بەێ مژارێکە gelekî girîng ku di çarçıva serwariya Iraqê de tê ziman mijara Başûrê Kurdistanê û êrişên ku dem dem îran êrişî dike çê dibin ev êrişên ku çê dibin gelo serdana Elî Zeydî dê êrişên Îranê yên ser Başûr jî kêm bike
راستی از باور نکم مجارب بکو گلک بحثاوی بکرن حکومت عراق ما نديت نقل لك مجار جرى نقل لك جرينجا وكم مجارندن وكم مجار كاري يعني نفتي يعني غازي مجاري غازا كو عراق إيراني ورد جري وتكرين مجارندن قال جرين ترهنا از باورناكم كو حكومة عراق خمي هرمها كردستاني دبي لبلا أوجي يعني بشكل سروريا عراقي دفيكو يعني نتني بخازة بلكو يعني بيجا إيران كو هيريشن كو تنكرن السر هرمها كردستاني دفي بين وستاندن لي أزباورناكم براستي كو أفتش يعني بحثا في تشتي بكن بله نهار روش لباش روش نهال باشوری کردستان بچه آوایی پشتی او ایریشن داوی چه بون پشت رجی چند درون لسر آسیمان هولی رهاتن تاقانده دیسال سلیمانیه ایریش چه بون بله مخابن يعني روشا بشري كاريجريا وقالك هاي باندورا وقالك هاي السر هرما كردستاني سرجانا خلقي نورمال ديجي يعني خلقي نورمال جي قالك زرارن بشري دبينن شترسا شافين هوليريكو درونن يعني إيرانيا على جرن إيران تين أبتن السر هوليري يعني السر حزبين كردن روجهلات وهمان دميدا فشار قلقتي كرن السر سليمانية جي وهروها مديد جي بافل سروكي ينك بل يكتيان اجتماعي بل أوجي خواستش إيراني كو يعني بأوايا كي بخواستكو فشار السر هرم وسر سليماني بيكيم كرن ورئيس بيقرتن يعني جوان را وقودكو أو يعني نبونا رياكشنك كو جوي قويتر نايب واتايا كو أو رازينا يعني بدل يوانا تشتكو تشدبي لبالي بلكو تشتن نوجب يعني بين كرن يعني حتى يعني كيكو أنا تناس كرن كو بيوندين نزيكي إيراني هنا أوج يعني في شال قلق هاتي السر ونهاد خازة يعني هل وستويت تقريبا تيجو هرتن دوباون باندورا وان في شارع بله لگوری و اف پیوندین سلیمانی جیل گل تهران باشن یه هولیر جیل گل تهران باشن لگوری سردانا هری داوی سروک هریما کردستان نیچروان برزانی چه بون و دوان مجارات گل لکی ددن دیار کرن کو او دوی شرید نه آلینه دوی انکی هریم دوری وی شری بخستن لگوری و ایران چه قاسی دکاره دوستانی خویال گل باشوری کردستان بپارێزە دەمەکێدا کو ئێریش هەردەم لەسەر باشووری کوردستانە چێت بله يعني إيرش هر بردوام تشيد بين السر هريما كردستاني والسر حزبين روجهلاتين كرد لي يعني نزیکایەتیە کو هەیە ناوبەرە حزبên باشوور پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکەتیان نیشتیمانیە کوردستان کو هەیە لەگەل تارانێ ئەف ber yani جیرانبوونا وانە لەگەل ئیرانێ زێدەتر ber yani tiştekî وەکو مەجبوریە لێبەلێ يعني أوجب تايبتي يعني حزب اقتصاد باشوري قال لك هاتيه باندور هاتيه السركرن يعني نها مجارة نفط وبترول جران تربويا حتى ناف باجارن يعني باشوري دبخوجي هروها برسقرا الكتريكي هي قال لك جمالا هوليري وسليمانية بالكتريك معنا أنجي يعني ساعتهم قد كرنا قال لك زيدبونا يعني قال لك باندور هيا وتشيد بك و اگر وها بردوام به يعني مثلا قال لك خراب بيش بو باشور وجبو يعني هرما كردستاني واز باورم كو حزبا كردين يعني نكارن هرتم فامبرس قرا قبول بكن يعني بيدن بن
السربان بله لعالی دنجی شرکی گران هیا باندور سر هریم همو بویه که کرد و دناوی شریده چوا کار مخابه پارزن گلکس پاس نوروز زنجاری روزنامه‌وان جباشوری کردستان مراب گلکس پاس ام دوام بکن به وی پرسکریکا دنابرا امریکا و ایران دگیره دای دولت نیکبین امریکا مجارا نوکلره به تایبەتی gelekî xiste rojevê lê nûçeyên ku hatin jî gelekî balkêş bûn. Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê roja çarşemê ango doh hevkariya nuklerî ya sivîl li gel Erebîstana Siûdiyê ragihand. Her wiha teqez kir ku peyman li garantiyên rêgirtina li belavbûna çekên nuklerî ve jî girê daye. Devletên Yekbûyî Amerîkayê roja çarşemê gihîştina hevkariyekê nuklerî ya sivîl li gel Erebîstana Siûdî ragihand. Ev gava Amerîka di demekê de ye ku ji Tehranê daxwaz dike stokê xwe yên uranyuma dewlementkirî radest bike û hemî karin dewlementkirinê rawestîne. Wezareta Enerjiyê ya Amerîkî ragihand ku Wezîrê Enerjiyê Chris Wright û heftayê wî yê Siûdî Mir Abdulaziz bin Selman peyman îmzekirine. Bi daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku ev her du peyman ji bo hevkariyeke bi dihan salan e. Li gorî daxuyaniyên nirxê vê hevkariyê bi milyaran dolaran e û pengavên giring ber bi gelek armancên aborî û stratejîk ên pêşeng ve davêjin. Rojnameya Wall Street Journalê balkişan dibû ser wê yekê ku xalek di peymanê de dibêje heke lêkolîneke hevbaş bigihêje encamê ku hincetekê maqûl heye. Fîrmên Amerîkî dê navenda dewlementkirina uranyumê li Erebîstana Siûdî ava bikin. Lêbelê di daxuyaniya Wezareta Enerjiya ya Amerîkî de behsa vê xalê nehatiye kirin. Endamên Kongreya Amerîkî yên ji her du partiyan û berpirsên İsraîlê dijberiya xwe beramberî her projeyek nuklerî ya sivîl ji bo Siûdiyê nîşandan. Tirsa wan ew e ku dibe ev proje di dawiyê de ji bo çêkirina çekên nuklerî bê bikaranîn. Senatörê çepkir ê Amerîkî Bernie Sanders li ser platforma X'ê nivîsî. Trump iddia dike ku şerê wî yê li dijî Îranê bi armanca rêgirtina li dewletek desthilatdarê da ku sotemeniya nuklerî dewlemend neke. Lê niha ewrê dide dostê xwe yên nêzik li Erebîstana Siûdî ku yek ji dîktatoriyên herî hişkên cîhanê ye ku heman tiştî bikin. Ev tiştekî bêaqilî ye. Gava li cihê civîna welatên Başûrê Rojhilatê Asyayê pir ji welatê derveyê Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Marco Rubio hat kirin, wî got, Dewletê Yekbûyîn Amerîkayê dê ticarî bi tu dewleta cîhanê re peymanek nû îmze neke ku bibe sedema xeteriya belavbûna çekên nuklerî. Pispor ditirsin ku heke İran çekeke nuklerî çêbike, cîranên wê yên di kendavê de jî dê heman tiştî bikin û ev yek dê bibe sedema pêşbirka çêkan. Tamaşevan hêja nûçeyekî lezgîn heye ev jî vê mijare ve hinekî girêdayî ye. Demeke ku İsraîl dibêje ku ew bi tirse Erebîstana Siûdiyê jî çekên nuklerî bi dest bixe dema pêş de. Boreya Netanyahu dibêje beşdarbûna Erebîstana Siûdiyê ji bo peymana Abraham ew ê gaveke dîrokî be. Xuya ye ku ev soz li ser vê yekê hatine dayîn. Ger ku ev navend warin avakirin ji bo ku İsraîl netirse yan vê yekê bikar neyne ew ê Erebîstana Siûdiyê tevî peymana İsraîlê ya ku ji dibên peymana Abraham bibe. Ev jî wekî guhertineke li ser erda rojhilata navî ne. Em dewam bikin. Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergî Lavrov bi Wezîrê Derve yê Dewletên Yekbûyîn Amerîka Marco Rubio re li Manîlaya Filîpînê civiya. Civînê de Lavrov hişyarî da ku berdewamiya şandina çekan ji bo Ukrayna nayê qebûl kirin û siyaseta welatên Ewropa bi xeterî binav kir. Saziya Dîplomasiyê ya Amerîka li ser civînê daxuyanî da û ragihand ku aliyan pêwîstiya bi dawîanîna li şer nîqaş kirine. Lavrov helwesta welatê xwe ji bo şandina çekan ji Ukrayna re aniye ziman û diyar kiriye ku ew vê gavê qebûl nakin. Di heman demê de ev civîn hevdem bû li gel peywendiya serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî û nûnerên Amerîkî ji bo zindîkirina
رین دیپلوماسیه لسر عردش بر ایرشن نوین درونن اوکراینای لهرما فورنزه و بلگورود و نیوگراوا قرمه سه کس هاتن کشتن دناوا کشتیا ده زاروککی 3 سالی و 8 کسین دنجی بریندار هبون لعالیدن یکتی اوروپای لسر پاکتا 21 یا جزاین لدجی روسیای لحف کر لگوری و جبو روسیا جه هلبرنا و بلندبونا نرخ نفته جه برشر روجلات ناوین سوده نبینه سینور نرخ نفتا خام آ روسیا جبو 12 مهن به ده 44 دلاران ده هات راوستاندن. امبر خوابدن افریقیا لباکور روژاوای نیجیریا جگداران ایریشی گندان کر و زیدتری 20 کس هاتن کشتن. لباکور روژاوای نیجیریا آلوزیا اولهی کرد به کومن چکدار کل هریم وکی خرابکار تنه بناف کرن جارکدن ایریشی گندیان کر لگوری آگاهین کو سازیا نوچان آ فرانس پریس AFP راگاندیه ایریش دمجمیر سسیان ده پیک هاتیه. اندام مجلس شارداری هریما ساونایه ناصر الوالی راگهاند کو جکداران به سروبر گلل لگندیان باراندنه. کاربدست هریما ساونایه علی الحاج شهو گاربا دیار کر کو 5 گند راستی ایریشن جکداران هاتنه. گاربا دستنشان کر کو پرانیا قربانیان جودکارن. دیریشه ده هری کم 23 کس هاتنه کشتن. هر واسه کسین بریندار جبو نخوشخانه هاتنه وگوستن. ریوبرین پولیسان حتی آماده کرنا نوچه جی تو داخویانین فرمیل سر وان ایریشان ندان. لهندستان برتکا جوانان آل دجی دزی و بلافمونا پرسین از مونان مزند به. پشتی دستوردانا تند آ پولیسان آل دجی پاپیشاندیران و درکتنا پفچونان سروک وزیر نارندرا مودی داخویانی دا مودی سوز دا کو کسین توانبارد و مجاره ده اوه بین دارزاند. आज भारतीय रेल ने भी سروک وزیر هندستان نارند مودی پشتی چالاکی مزن انجوانان لسر پلاتفورما ایکس داخویانی یک بلاف کر. مودی söz da ku ji bo cezakirina kesên pirsin ezmûnan dizîne dê bilez dadgeh werin avakirin. Ev gaveke ji bo rizgarkirina siberoja ciwanan lê ev yek daxwaza xwepêşandeyran sar nake. Ev 25 rojin ciwan li kolanên Nû Delhiyê di nava çalakiyan de ne. Ew dibêjin heta ku wezîrê perwerdeyê Darmênder Pradhan dest ji karber nede, ew ê ji qadan venekişin. Serokê opozisyona serekê û parlamenterê Partiya Kongreyê ya Hindistanê Rahul Gandhi jî piştgirî da ciwanan. Gandhi diyar kir ku berpirsiyarê herî mezin ê xirabûna pergala perwerdeyê Modî bixweye û divê wezîr ji kar were dûrxistin. Li gorî nûçeya ajansa ANI'yê û medyaya heremî li paytext Nû Delhiyê zêdetirî 2000 kes kombûn. Di navbera polîs û ciwanan de alozî derket. Polîsan gaza rondikreş bikar anî û gelek îstasyonên metroyê ji bo ewlehiyê hatin girtin. Ev kriz ku rast bandorê li 2 milyon xwendekarî dike, wekî mezintirîn aloziya siyasî serdema nû ya Modî tê dîtin. لی اروپای شواتن دارستان دوام دکن ده انجام شوات ده لفرانسا و ایتالیا 3 آگرکوش هاتن کشتن. آنگو جیانا خوش دست. پیلا گرماهی و شواتن دارستانان لروجوای اروپای جیانا مروان تولیه فکریه. لفرانسا، ایتالیا و اسپانیا آگر لدارستانان بلاف دبه و به هزاران کس جمالین وان هاتنه درخستن. لگوری دانین متو فرانسه آنگو سازیا آف هوایه لباشور فرانسای هشیاریا سور دوام دکه. لهریما گرونده زیدتری 10,000 هکتار عرض شوودین و زیدتری 10,000 کس جبو جین اوله هاتنه وگوستن. ددما ومراندنا آگرده لنزیکی باجار بورد دوگه و دو خباتکارن آگرکوژی الوی دره هاتون چوتاندن جیان خوش دستان. اف کراست دمک دیکو د پیلا گرمایی حشک آمها بوری ده زیدتری 5,700 کسی جیان خوش دستا بو. ل ایتالیا جی روش گرانه ل
گر ava Sicilyayê li daristanan zêdetirî sê cihî agir girtiye. Agirkujekî li vir jiyana xwe ji dest daye. Li Spanyayê jî nêzîkî paytext Madridê agirê daristanan belav dibe û tîmên rizgarkirinê xaniyan vala dikin. Li gorî sîstema agahdariya şewatan a daristanan a Ewropayê heta niha li Yekîtiya Ewropayê zêdetirî 254,000 hektar erd ê daristanan şewitiye. Yekîtiya Ewropayê bi biryara binpêkirina yasayên dijîtal 890 milyon euro cezayê diravî li fîrma Google birî. Yekîtiya Ewropa roja pênşemê ango îro du cezayên diravî bi giştî bi nirxê 890 milyon euro ango 1 milyar dolar li şîrketa Google birî. Ev gav di heman demê de dikare bibe sedema bilindbûna aloziya li gel dewletên Yekbûyî yên Amerîka. Sedemên biryara cezakirina birêjeya 406 milyon euro evin. Pêş de birin û tercihkirina neyasayî ya xizmetguzariyên xwe yên mîna Google Flights û ji bo geştên hewayê an jî Google Hotels ji bo otêlên di encamên lêgerînê de li ser hesabên fîrmên hevrik. Komisyona Ewropayê diyar kir ku cezayê duyem ku nirxê wê gihîştiye 403 milyon euro jî bi vê ve girê daye. Googleê rê nedaye geşpêderên bernameyan da ku li dervayî firoşgeha wê ya elektronîk Google Play pêşniyarên belaş nîşanî bikarhênerên xwe bide. Li gorî daneyên saziya statîstîkê ya Yekîtiya Ewropayê Eurostatê mûçeyên saetê yên jinan li gorî mêran bi navînî sedî 11.1 kêmtir e. Ev yek nîşan de ku dema mêrek 100 euroyî qezenc bike, jin tenê 88.9 euro distîne. Bêadaletiya dahata ya di navbera jin û mêran de di daneyên saziya Eurostatê de jî derket holê. Li gorî texmînên Konfederasyona Sendîkayan a Ewropayê ku pişta xwe dispêre Eurostatê ji nekulî Yekîtiya Ewropayê dixebite salanê nêzîkî 3,900 euro ji mêran kêmtir distêne. Ev rewş dibe sedem ku 2.5 milyon jinên ku li Yekîtiya Ewropayê kar dikin salanê zêdetirî 358 milyar euro winda dikin. Cudahiya mûçeyan di nav welatên Yekîtiya Ewropayê de jî tê guhartin. Tenê li Lüksemburgê jin salanê nêzîkî 474 euro zêdetirî mêran qezenc dike. Lê li welatên wekî Fînlandiya, Avusturya, Almanya û Swêdê windahiya salanê ya jinan ji 5,000 euroyî derbas dibe. Windahiya herî kêm li Belçîkayê bi 322 euroyî ye. Li İtalyayê ev hejmar 1557 euro ye. Rêveberiya şêfafiya mûçeyan a Yekîtiya Ewropayê hewildanekî nû yê ji bo kêmkirina vê cudahiyê. Bi vê hewildanê tê armançkirin ku şêfafiyeta mûçeyan zêde bike û cudahiya mûçeyan a li ser bingeha zayên de kêm bike. Divê heta heftê hezîrana 2026 bi cih bihata, lê piraniya welatên endam ev dîroka dawî derbas kirin. Sekretera Giştiya Konfederasyona Sendîkayan a Ewropayê Esther Lynch diyar kir ku divê ev cudahî bi dawî bibe û çanda nepaniyê ya li cihên kar bê rawestandin. Cîgirê Sekreterê Giştiyê Konfederasyonê Isabelle Schöman jî hişyarî da ku her hikûmeta pêncem vê rêwerzê bi cih neyîne dê li ber dadgehê bersiv bide. Belê temaşevanên hêja nûçe û geşedanên herî girîng mejwara hilbijartûn ev bûn mejwara pêşkêş kirin nava xweşiyê de bimînin heya sibê heman saetê xatirê.